Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Mga kakasiyarin sa kita niyo, ha programa sing kita hangka sa atin Islam. Piyaon, ding ha mga ini sabutun tabihan manyutyo, amuin tungod pa pagbasa o nalistigfar, amuin pangayo kaampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikalakihan tungod sing kita, hari pa sumud in bulan sin Ramadan, suway in kita bihan, ini lano anta in ginhawaran taring ha karusa-rusahan. Ini istighfar mga kakasi. In panghu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya in suntuan sing kita in siya habayta niya aun hamok waktu habayta niya long na in ako mangay ako kampun Allah subhanahu wa ta'ala halom sinang kadlaw inni lastaghfirullah wa atubu ilay fil yawmi akthara min 70 mara labi kapituan ini bihan magbalik-balik in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangayo kampo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok bayta inni lastaghfirullah wa atubu ilay wa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilay maka hanggatus 100 marra. So yadtuin panghu sing kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita unta ding ha mga ini kumuha kita paid di bang unuin makawat ta ding ha amuin ini bangayo kampo ng Allah subhanahu puas sinamuin ampunon niya katuin padusahan sing kita. Hambok waktu in Hasan al-Basri rahimahullah na asubo siya. Aun hambok tao nagmasukal sa absin ini panuka biyanin hula. In sabag sasambungan si Hasan al-Basri long ni hataw yaon istaghfirillah pangayo kampo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali di matong nasibin hang katao nangayo di sa biyahan nga sumo miki patwa ngayon patwa, long na ini problema siya sa absin alta. Inaki kaniya si Hasan al-Basri, istaghfirillah. Sa kalaon ni sabi katulong na nagproblema sa absin, amuin long tari makaanak, insabong si Hasan al-Basri, istaghfirillah. Piyaon onding ha mga karuktulan bihan, hati ko, alaw halabang niyo na experience yung bihan, amun, uno-uno ibang subukan na bihan, kaya ibanan sa mahang magjato yung bini, amuin, sibu-sibu din prescription. Tinya insubot palang pikalan taon-taon yun di makahati sa kawa in imam bidda din dito din sila di sila magbibis rawat malengkan subay aun tuod giunggungan dalil mahugot rakalading halam sin Quran at waring ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagwas nasuguman siya bihan bang may ayat tu bihad tu duwaing yung pangasubo sa kawa hambok din in sa sambungan siyang bag siya intawin na muna ginuino siya biasa kanya in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nuh faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara amuinin sambung kanya beta sinamulong tabiyahan hikaya ding kan Nabi Allah Nuh beta kan Allah subhanahu wa ta'ala in aki ko kanila long sin Nabi Allah Nuh istaghfiru rabbakum pangayo kum kampo ng patuhan nyo innahu kana ghaffara hunaltud insiya amuin mga ngampun. Bukun hati ito, aun pagtawa ko sinarab lang na jawab asyart. Pagkakaw na ngayon kampunan, inistagfirullah yursil ma'as samay alaikum. Panaukan kanyo sa Allah subhanahu wa ta'ala ini ulan ding hata silangit amuin mataud biyan, midarara. At niya mataud, iwan amuin aun mumpaat niya. Kung natin ito kaysa hikarwa, wa yumdidkum bi amwal, iwan ganapan niya kaniyo, in mga kaalta niyo, wa yumdidkum bi amwali, wa banin, iwan sin kaanakan niyo. Hatin niya, dinghan nga sabab sin, hikarhil, kataw sin alta sin tao, iwan hikarihil rijiki anak, amunain pangayo kaampunan, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Allah subhanahu wa ta'ala bukun, mahunit ingkatan uno-uno. Amuyad to, mga tayo manghud. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara iban sin ini long tap dilan kamuyahan amuin ini tumutumbuhan panghihanong mataud. Tamikyan in pangayo kampo ni Allah subhanahu wa ta'ala biarasin long ta amun pangu sin istighfar bis babasaon sin kita Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini in babasaw nindi bang tasya nabasa sin mahina at paggus bunal to yakin kita kaniya yaon sin biasa tayaon
Bang kita iabutan sin lang tabian, iabutan kita sin miyatay hawak tu yaon, hawal pa miabutin dum, ing kita ding halom tausun sulka. Bang kita isab na sa sin mahapon, hawal pa kita iabutan sin mahin at bihaturay sablong tamukinan bihi, ing kita ring halom sin sulka. Demikian in istighfar mga temang pangayo kampunan, bisan pa amuin long ta jimatu hamasasin amuin Quraysh na kaunayad tu sin imyan sila amuin long tabihan tiukas sila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idkaru Allahumma law kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samil parulan sin aya amuin tiukas sila Rasul sallallahu law nabang so pa mainyan bat bunal na padawi kami bala ding hatasin langit sa inallahu subhanahu wa taala siabungan sila invite Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah subhanahu wa ta'ala, di siya dimihil sisiksaan. Pa mga tao ya tumisap sila kafir, bang yatu Rasul sallallahu alaihi wasallam haluman nila, iban di sila dimihil kasiksaan, bangin sila to na ngayo kampunan. So biya din na, inya to kafir na ngayo kampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din na kita Muslim. So mga tayo mga daran kita mga kampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi kita ini, tayong halong ta every seconds, every minutes, pangbukulong tayo adlawan biyan, inipito ka din kita, nagduro sa sadya. So kalakihan ta, ma-purify ta, yan ginawa paranta, sarta, amuin, lang tawag ko natin kita mga kampunan sa layuan ta, in mga ununong katan, hakakausgaw-usan ta amuin, piyanglangan katusin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga tayo mga bang mayan, bihawa in umulta sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm, pag-ibarat ka na iwan in kita, di kita manay kuri, habosing guminuwat malingkan, in kita, iyampun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyasud kita palom si rahmat dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Ramadan.